qilleensi huccuu isii irraa saaqa. Nabi Muusaan isii dura deemtu qilleensi isii huccuu irraa saaqu achi ilaalee na duuba tari jedheen Muusaan karaa dhagaa darbaa natti garsiisi jedheen. Wayita karaan achi ta'e dhagaa achi darbi. Wayita achi ta'e dhagaa achi darbi akkanatti na geessi jedhe malee na duran tariin jedheen Muusaan. Dubartii gaarii wayita wasfi isii kaa'u qaanitaatuun jedhe Rabbi. Tole jettuu waan jedhe ta Rabbiin tole jettu ta Nabiin tole jettu ta abbaa manaa waan gaarii keessatti tole jettu. Faqaalat tashkuu diiqa alhayaat dhiphina jireenyaa himatti. Nuti rakkoo keessa jirra nuti homaa nyaanne inni illee akkanaati waan mana keessa jiru hiccitii rakkina jireenya jaraa hunda guututti himte. Barsuni abbaa kiyya waqad amaranii an ufaariqaki siin adda bahutti na ajaje faxallaqaha gadi dhiise. Gubaniin mana isaa haadha manaati. Isii rakkoo fi cinqii gidiraa mana keessa jiru himtu. Kamistira manaan dhoysin baasii jijjiiri jedhee dhaame. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دبرتين غارين كابينيا المرأة الصالحة نور في البيت. دبرتين غارين إفامنات ورحمة في القلب غرلافنا قلبي المنامات وسكينة في الحياة تسقبي جروتي. يو دبرتين تلت منني تولا يو دبرتين بد منني ديغما. دبرتين أمة إجارتي دبرتي يو بد أمة سنديدي. ليس الجمال بزينة الوجه بريدو مني دبرتي فولا بريدو متي بل بصلاح النفس لبو إسي تلچولا وطهارة القلب قلبي إسي كل ليسولا. دبرتين غارين قبين قدا دنياتنا كيس ربي كايتيدا. رسول ربي عليه الصلاة والسلام الدنيا متاع دنياتنا كميشت العالم تيدا وخير متاعها المرأة الصالحة. سالا ميشاك علي دنياتنا كيست دبرتي غاري دا رسول عليه الصلاة والسلام. اين دبرتين غارين؟ دبرتين غارين ملكة أكم قبدي. دبرتين غارين ونيسين غارو من ايسيتين بيكم توني صدى ربيتي أن تكون قريبة من الله. دبرتي ربي ست إهات تحافظ على الصلاة. دبرتي صلاة الرتتي فتو وتبتعد عن الحرام. دبرتي والربين حرام قرر أف أيدو وتراقب الله في السر والعلن. اسم الإسا في رويسة اللي ربي إيقاتو. دبرتي أكسيتو يرو كمو دبرتي غاريدا. دبرتي غاري يجون تتصف بالأخلاق الطيبة. دبرتي أملا بريدا وصفمت مثل الصدق أقاد بطون والصبر أبسك أباتون. دبرتي أمل غارو مني الراج ألك إسوتو يرو كمو دبرتي غاريدا. بريد مني دبرتي غارو من إسي إبسو سالفيدا. سالفين قدان إسي رب الرا سالفتودا. ربي كينيا سبحانه وتعالى قاف إجولي نبي الله شعيب قرآن تدبتو تنبي موسى يامو دفتت إرى قدوم فجاءته إحداهما تمشي على استحياء جد ربي. ويتنبي موسى يامو دفتو وفكيس سالفتا قاني فتا دفت ربي هن سالفتي إجا قدك أبتا سالفتا أبا كينيا تسيبر بعد يتين نبي موسى وامتي دوي دقلتي. نبي موسى إسي دوبان ديما إسين دورا ديمتي قلينسي هجو إسي راساك. نبي موسى إسي دورا ديمتو قلينسي إسي هجو راساك وأجلالي ندوبة تري جدين موسى karaa dhagaa darbaa natti garsiisi jedheen. Wayita karaan achi ta'e dhagaa achi darbi. Wayita achi ta'e dhagaa achi darbi akkanatti na geessi jedhe malee na duran tariin jedheen Muusaan. Hayyee jettee duuba tartee dhagaa darbaa karaa mana isaanii qajeelchite. Wayita abbaatti dhuftu inna khayra man ista'jarta alqawiyyul amiin jetteen. Namni ati dalagaaf soyxu irra caalaa nama jabina qaamaa qabuu fi nama amanamummaa qabu ta'uu qaba jetteen. Nabi Muusaa alayhi salaam wanni dubartii gatii irraa fuudhu saalfachuu dhabu isiiti. Dubartiin saalfattu yeroo kamuu gatiin isii qaaliidha. Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa dubartii gaarii wayita wasfi isii kaa'u fassaalihaatu. Dubartii gaggaarii jechuun qaanitaatuun jedhe Rabbi. Tole jettuu waan jedhe ta Rabbiin tole jettu ta Nabiin tole jettu ta abbaa manaa waan gaarii keessatti tole jettu. Xaafizaatun lilghayb tiisituuwwan jedhe Rabbi.
كوان نمرة دوكة جدو أبا من إسيتي في إسيجرو نمرة دويسيتو يا ربي كهيتشتي من إسينا من بيني دبرتي أكاسيتو دبرتي غاري يا ربي جاء نبي الله إبراهيم إلما إساقا فمكان كائي براترو أما يتددي بآ زيارته نبي إسماعيل قدتي درقا قوميهم فوله إسا فوله بلتي جارتي جرو إلما زيارو فمنا في إبراهيم فلم يجده ويت إبراهيم من دفو نبي إسماعيل من انجرو فدخل على زوجته وسألها عن حالهم حال من نبي إسماعيل التول سيني حال إسان الرقافة جريني كيسان أكام فكاتا بلتين تيسان أكام جده نبي إبراهيم حال من إسماعيل قافته فقالت تشكو ضيق الحياة إبنا جريني همتي نتركو كيسا جر نتوما نياني inni illee akkanaati waan mana keessa jiru hiccitii rakkina jireenya jaraa hunda guututti himte yeroo kana falammaa araada an yansarifa qaala laha wayta deemuuf ka'e dhaamsa itti dhaamate Ibraahim idhaa jaa'a zawjuki faqra'ihi salaam yoo abbaan manaa kee dhufe salaamatti naa qara'i gubanii mana keetii jijjiirisiin jedhan jedhiin jedhe Ibraahim agana jedhee duyda galee biraa tare wayta nabi Ismaaciil dhufe nama wahiitu dhufee salaama irratti qara'i naan jedhe immoo dhaamsa sitti dhaammata gubanii mana keetii jijjiirisiin jedhan jettee itti himte yeroo kana nabi Ismaaciil dhaalika abii barsuni abbaa kiyya waqad amaranii an ufaariqaki siin adda bahutti na ajaje faxallaqaha gadi dhiise gubaniin mana isaa haadha manaati isii rakkoo fi cinqii gidiraa mana keessa jiru himtu kamistira manaan dhoysin baasii jijjiiri jedhee dhaame Ibraahim thumma tazawwaja imra'atan ukhraa eegasi intala biroo ni fuudha Ismaaciiliin kun gaafa kaanii wayta ziyaaru dhufu ammallee Ismaaciil mana jiru haadha manaatu mana jira dhufee haala isaanii gaafate nabi Ibraahim haalli jireenya keessanii akkamii bultiin teessan maal fakkaatti jiruun teessan maal fakkaatti jedhee gaafate nabi Ibraahim yeroo kana nahnu bikhayrin wa sa'atin nuti haala gaariirra jirra bal'inarra jirra jiruun teenna quufa wayyooma haala bareedaa irraa himte wayta duyda galee deemuuf ka'e wayta abbaan mana keetii dhufe salaamatti naa qara'i gubanii mana keetii jabeeffadhuu sii dhaaman jedhitti naa himi jedhee lixe wayta nabi Ismaaciil alarraa dhufu nama wahiitu salaama sitti qara'i naan jedhee natti dhaame gubanii mana keetiillee jabeeffadhu jechaa sii dhaaman jettee itti himte barsuni abbaa kiyya gubanii mana kiyyaa ka'ani jabeeffadhu inni naa dhaame sun sima jedheen yeroo kamuu dubartiin hiccitii manaa dhoysitu dubartii gaariidha kanaaf rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa dubartii waan nama birarraa dhokate ka jidduu abbaa mana isiitiif isii jiru haala jireenya mana akka rabbi tiisi isiin jedhe sanitti ka tiisitu santuu dubartii gaariidha jedha rabbi yeroo kamuu dubartii gaarii ta'uuf carraaqi amala gaaromina dhaali lubbuu tee qulqulleessi ibaadatti jabaadhu rabbii keetii fadhu ajaja rabbii keetii fudhadhu dubartii qaalii jannata dhaaltu ni taata yeroo kamuu qaalii ta'ii argamiin dhaamsa kiyya ufin xiqqeessin lubbuu tee rakisan godhiniin dhaamsa kiyya wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu